Marusema si kita kebi. Maruasa naung sa na sombang kapia. Selalu ngumonara tata hulending naung. Su kanal YouTube YKB berang sangih. Pubabasahin kita su oras ini. Bau buka ura rolohang pasal 50 sa ayat 50 sio sarang 20 enung. Kupia tatemboe makoa sahiding habare mapia. Ayat makoa nase su oras ini. Bau buka ura rolohang pasal 50 sa ayat 20 sa. Kira ini baberane. Kawasang mabue ene sisire. Haki umarawo tau mata nempangimang dingangu nenarakangu watange ngisire sumawu. Kamageng ikite meening baugu injile sutempong gahedah kahumotongange ni warawuhe sutempong tawe sigesae ute kite ne saraena arau ne saraening upawasang oras ini melelahe kireapa isire apang nemarawuhu injile nahumpau banua sulikudu Yudea ute kai tomata napahia waringu tatumbia. Kita botol memandas warangu Ralohan pasal 50 ayat 50 sio. Isire kai manga tumatarang lai medarea dempuge natamai mededea pekakelungang ku sutarowarang dareng isire melehabaru injila. Tumba waringu kawasang mawu isire nigelika ngutogas. Botongnya mesahidi lai sahiding sire nakakoa tau mata sene nempangimang. Naneta bo utempong gaheda kahumotongange. Pebawia hutumatore Kristus mang napeneu sigesai. Waringu dunia tanpa nilohong menghabaru habar mapiae utekai dunia na pene ukararakise lai lahinakan kaiso berine be tanpa kere ini hinone habar mapia ene ihabar susembekane kita tawe kahiyang mataku waringu mawu seng nendolohi kite kulai ene dinyangi kite surarungu pelahabar injil bahagiangi kite kahumoto motongange marine be memarui dunia ini kaiso mekoa apang tau mata tadeo mempangimang suhabaru injil suapang rabo tau mata mempangimang dunia mambeng mebarui makoa nangalembong mapia. Bau beke ini kita mengendung sengka pengendung uhara pesasahidi kai monara marega. Kita harus be makoa sahidi bae limiu bawera nangalembo kakanoa ikite tade olabo tau mata mempangimang suhabaru injil boomawu Yesus Kristus. Sarang ini nasa kita suara seini abe kibulei me-like lai me-subscribe dengan upahia suto mata warine waringu kerene ikite senengara sembahagiang selalu ngumpet tatangkiang habaru injil dingangu YKB. Mabu mengaramate sikite kebi marun sema.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.